Kahito Juwai Circle hadin wo yo ujar gi nagi pet ba. Dalai chem ko jaga District Mission Coordinator DMC ke SSA West Jaintia Hills. Wo dua lai pet lai seli ya kiskur wo yo mentoy na skim SSA hado unai so pra arajar araso hai war chem le ya ko wi kiskur gi brusemen wo yo open MK mi ka yung merachna po ke SSA. Kasain do ongo ini bedep do yo ujar we penbat wa ke QC Springside Higher Secondary School mentong Juwai depan MK bekla ke ithau ke DMC hai wa ha yung yong ke SSA depan MK kami kelas ni bentai kena Higher Secondary School wa ke hostel ke niga skor na do stem arajar. Kasain do ongo le wa ini pen MK bekla man i bentai bam to na ke DMC West Jaintia Hills ni ba ke SSA to umman ko ni bentai kena waduk tangwa ke niga skor deman ko ke skor improvement. Hajrong ini ni liang kesain dia dua go simkia wud percaya ini bam tu wa ipen MK berkelai hoki pet ba cok dia dua wo pensitom ya gi beru MKT kat kam ki kendon ka an ina ka New Trip Integrated Territorial Organization itu Juwai Circle hadin wa dia complain nagkatu kan ni ginang senang tang West Jaintia Hills District ina ka sign the terms kat di WM ITI penem ka makalaya ka SSA School Building ka kami ka SSA School Building Profesor Karteng demang go na kabata kitu kiwan na kalong yung betul ndai I HM yang I waya kata SSA School Building de penem kam de private school kata ka kami tak QC Springside Higher Secondary School tuan dan negatif down I nagasan dan kuat involve kita buat investigation ini kesan kenong rim yang kita operasi buat sarkar buat sarkar kawa kat ni baju impor le buat sarkar udawan iban ibu kre itu di bentar yang peta dan ketika kita ulah buat sarkar maaf kau ye wa iduai infui medan iduai ye wa peta yang mentoyแต่ยิ้มต่อที่กินน้องเป็นคนที่มาเกระการyang sarkar kamu kita ikerai curug bagi sarkarแต่kamu mana ini hak makan ni DMC ni District Mission Coordinator kau ada summit itu kepal itu ke complain itu wa boleh kita ketika koman complete investigation kau tip 3 ia wa penem kam kelaya kita ke building kita ini kesan memang tanah dia ini kom teman dia kan nika building kami waktu sibon ya ka imlang salang kok senong tahu aku te coco ini kesan I banjuri wayang ya ketika investigation naga DMC menyo ya ketika report naga investigation naga DMC itu upai bicara jak yaitu iwaka investigation ko yo ini DMC daw pagi la chami wani UM ipakala itu hani ini kasan mabi we dawai le pincitam daw pagi sao thoi ka tisen ni depan kam bakala pi ya school building tisen ni da ngajajan embed list nem sos nem panem kam itu school building dan da kenjak baca keteki hawlak ndam de kunjak cek hawlak ko wi keskam man ko he to kata dan i kesan itu ko percaya jor bahaya corruption di sini dah penamkan makelah bidaman gawi tak corruption ini kesan ni percaya jor kita la dapat i ya corruption mah i kuat pen bahaya ka education haju ipor waga health ini tidak ini wan ni tak waga education tak waga no hikai le em hikatu kat ni no hikai mong yo wara em hikatu kat ni no hikai kata ke corruption yang ki ke muan kista ki ciki school ke ki hikai ke kata laman ko kuwi mut kamte mut wigi di ini kesan I kerpadi ya ki wa krek hapok ke department la de chemi tak ni sekamat dari yo ke complain sendong demiat na hak ke ni untuk ke kam ke ni to ka wele wahir ka ni ke education ni hadu kat ni sedu cetri celap na da sekilo wara na compare ni wara state yang I dah ka da cetre do dan nanti daw I la da chemi kiwan kiwa lek percaya kami ni jadikan imap deh daw yup ki seja pencitom ke kami ke an untuk pencitom ini te daw I ka sen untuk pendami ya ka corruption dan sedang nekian sedang nengan nepi kam jo wa ki em pok senang tahu